Kadugoi pansame aprang si kardom pajirlo nile ning thelo kadugoi tum same mi phunang pusi pedi litum chethanam sinang how to criticize and not be hated for it. Criticize puge bangpan ki chok chilong ki jong dun basi criticize pulo la si dai kosonsi bangpan criticize ni di bon same aning pa oi it det pen pusa bang so chapter da tok lo. Many people began their criticism with sincere praise followed by the word but dak tok lo pena ana muni tumi son no ili tum mane aprang sialang itum phan ron helang akimi ason alang itum man pune helang labang so pc but pudak tok lo jo but an ending with a critical statement. For example, the pillar in trying to change a child's careless attitude toward studies, we might say, "We really proud of you, Johnny." That example people know. Aprang si ilitum ronang po nang tek piglo nang claim pon me piglo sita bonta pula dak pen si ilitum than pari nang po kado gawe nang di claim me seno ning sam piglo sita la dak bang sabu Chepakeng chot mate bot i chot asonte la me par pigji pula son si ilitum ning jeni pusi bang so a chapter long semi tok man lo. Lepende son alam dak pudam tulang next chapter long talk about your own mistakes first. Dak bang pan paking ki aprang ilitum aprang si ilitum Kechokche pod same ilitum Chethan paprang si kimi pusitok lo. Pangbardam sinang ilitum jong si o somar tum jong si chokche denlo pulo tang te ilitum direct ipu bang Kechokche pusita ki jong pondo. Ilitum emetang Kechokche same ilitum ti jong paprang nangji pusipu. Dak tok lo ilitum kining jenang jike la son lo. Halas so somar chokche de hud ilitum ning jenang jike ne ta biheng ko ke hengo pik ta prang ke chok chi pik mata tek thi pik nang tumar ta huda sonan ke bon stame heng no non ma ge ni ta ni arta do lo no ke me ke heng no bhag thek lo la so pusi la son ke chok chi de ji bo pusi la son si li tum ning je nang ji pusi dak tok no dalo nili short pe sinang khan po no dak ke bangso principal ke talk about your own mistakes before criticizing the other person di bang phan criticize bang phan ki chok che jong je aprang ini tum me thang chok che pol same tum che thanang ji pusidak bang so chapter long same tok pon lo asili tum same practice munte sabo ali do ji uthot kapre ke principle ili tum langdam thu sinang principle 6 dak tok lo praise the slightest improvement and praise every improvement. Be hearty in your approbation and lavish in your praise. Praise the slightest improvement. Jong sili tum bang phan mate usomar tum mas me paje pragging tung. Papa prang tung budeli tum alang litum long asap o improvement. Take down long budeli tum halas so improvement along itum ronang ji busi dak tok lo. The example is for example, many years ago, a boy of 10 was working in a factory in a place. He longed to be a singer. In no doubt, so singer manji panning hang piglo. One seme kitching sige alang li lun mane asse masi lan klang we. Amasi inu da teacher bang alang li pan pila pu nang lok ke singer manun illo si pu kok. You cannot sing, he said. You haven't any voice at all. It sounds like the wind in the shutters. Sita me apai bangke, but his mother, a poor peasant woman, alangli dukpik. Alangli pilo labang so supan kaiki same kero lo praise him and told him she knew he could sing. Di nang lun tek vegji nang lun un vegji puse bang so supan same aning pat he verlo. She could already see an improvement. La so jone la bang so supu bang ke pila improvement la so se alang li same tek pon bomlo improve bomlo, and she went barefoot in order to save money to pay for his music lesson. La peda paisa me cepaduk pik alang li bang so pan singgare pamanji pan alang li akeng ang si dak kedam dam pusitak lo. Tangka kecere. That peasant mother's praise and encourage changed that boy's life. Bang so encouragement ani pat heduna join bang so also bangke improve piglo lun kilonat. His name was Enrico Caruso. Bang so singer men ke Enrico Caruso.
laki halabang soa kai hudalang li nut famous opera singer pusi pulalang li lun kilun tek naibang opera singer alang li nut singer mantan lang la sidak meni tum chini lo muni tum han ki chok chelo te pudum tot pudum pru pute alang li tum ching tu tek thelo nang ke kemara nak yap e plank play pute ching tu tek thelo sili tum asabu ber aki mele tek long pute hala so aki mi sameli tum roda mang po la pene lan so se alang li tum paprang pon po la si bang so principal panili tum samet chini lo sabo kero donanji madu pan sameli tum kero same ke charli sitame kenang sot elitum jong si ehemasor osobardo man mate elitum camera petum hanjong si elitum alang litum han ning parung redet alang litum han kechok chelong pudun it pudun sit pute pilo akki me improvement giwan jikeli lo alang litum improve ji pan alang litum matha tidet po bor ida bor idet po bon same elitum alang litum encouragement pi la pena ning ke thepi ning parung betalang litum same bor ipo la pena alang litum sen man se alang litum klempo to let the other person know that you have faith in his ability to do it ilitum chepakang na poje ni ning ke the dolo nang tum un vegji nang tum thek vegji bu ilitum same ning ke the same alang litum a faith ilitum a faith alang litum man same chepaklang nang poje nang tum mate nang un vegji pola bang so faith itum chepaklang nang po lalu betul hala bang so abang putum same alang itum bor ipo apa ente unta unpo pini ya video bang nili onse nili ington pon kopo nili aport silong le dat mas nili video same selam pon long le delo nasi nang itum same dia ikha nasi puthot itum chitong thunang permission hut itum lahin lahin itum chithan seroi nang itum kado ko bisa me chokpet pe pir theke kado ko bita mistake do la si litum che paking di phan ke litum lahin lahin dong si litum che than thi pulo tangte elitum me sen ato war ke dam ji phan ke litum sungkrung itu ning hang le elitum tem tap klem pru pulo tangte elitum nane to war kek dang ke dam ji sami to kok thai la si litum knowledge bang ke sekolah knowledge det kali litum kado kapre knowledge sami litum donang ji main kenang sot ke nili matha teng moral education ta kenang sot asili tum kapre knowledge nang ji bote eli tum kapre ka kitab se meli tum porhi ponang ji la nili bangso kitab porhi ta no bonse meneli deeply ke nang tum nang than pon tek de lo themne dak jongse che than player ji polo tang te eli tum apor and pick las nili achet pen achet nang tum nang than lo lasun da dang si kapre books lo se meli tum lang ponang Chethan pon bom nang ili tuma formation hut asi putot chetang thunang asi kada go pan same kijut akardom pajul kardom